Jadi Sony Madia di baik kamu dah jabar nami jabar nami anggian itu manupa amat dan amat tuan ni bata orang semua dah pasah hatol di pas mahami nama jalo silo boti mahami mardoan modiado amang pakai si nami apa mahami dokter nami baik mamang musik nalai oh tio do pasah hatan baik mamang apa tuai pasah hatan baik mamang kumpulan di kami baru nama leham sarapan baru nama os minum. iya Jadi paido kami tuhita borani hasuhuta terlumobi. Asa tatumtomu boruta dohot ibibire. Rodohami imana mangganuti gokondo di susuluna sayang dia matu marumpak opukta di sahanana terlobi opukta di bata anggiat kita itu di pasu-pasu asal bui itu juluanon dapat naguluan jumpang akan dinalakan di sompe rohami tulang nami bapak nami omak nami naman para diri si Beto Susadia holan na mga anak pasu-pasu siya hamu tulang nami bapak nami omak nami alani tung Susadia songon panungkulir nami tuhamu tulang nami martanyang mahamu si manogo ng si Botari asang iya jupang songonan doon si tua-tua bilangan si Oping jonok putara bunga tu sanggar favorit berlubang masa tua si Nur matong na upah kami gabi akan dan juga nami jupang manau jalai kami dapat nahuli kami asa danak si rumah godang nama tua sa rumah tua asa mersogot boy lu bisa nonon di pajuan muna menghadapi hari kamu bapak nami omak nami doh tunang nami di saluna martani yang mahamu posi tuturuhan nami alaya musano tunang nami abang nami ina nami sunok bezolo ima zolo berbuah bayi mahamu
tulang nami sa luna. Ina jorosong paliwan nami Tuhan. Mula di ma, dia muna raja ni pamurong nami. Hulala kami, diharoro muna, ano pewalusi kami. Asa hubasata mi mapartikiat Tuhan muna raja ni pamurong nami. Amang permusi nami. Ada luna harus dicari kami untuk masih panguluan. Salah masa terjahon akan apatar. Ini sarik-saring lo punami, bapak nami, omak nami, doh tulang nami di saluhut. Asa anggiat mama asu. Benda mong masuk kotang mula-mula. Asa bermula naumi, bermula nadengkan. Tuhan di sana pilok parna. Ima bangun nami Tuhan permusi nami. Benda mong mak. Aduh, aduh. Mau lihat mah kamu parmus kami so narupe tong dope mangi dohan asal marsopahan itu amat dari bata marsopahan itu tulang nami baba nami do omak nami di son marsopahan itu lihat na dono asal anggian di sanuna tangiang di hula-hula nami tangiang di baba nami tangiang do omak nami asal sahat itu kami lang sahat batu hula-hula nami om tangiang yang katangiang yang kapagin nami di sanuna asal tersalai natoras nami bedang ma gondang sopai tunuhan itu asa anggiat lima godang lihat asa lihat akan perlaban lihat akan persaudian lihat akan adenggan lihat akan persaudian Tuhan bisa minta pinompar di natoras nami pinompar di tulang nami pinompar di pung nami asa anggiat iya ulah kami imajani bedang mal godang lihat-lihati
mau lihat tema tulang nami, mau lihat tema yang bermusik nami. Jadi anda nak sobat kami, kodang Tio no tasatan, no pasatan itu betul udah nami. Nanti ada orang pesi orang nami, sudah mula tulang nami, bapak nami, omak nami. Semuanya majolo senhata kami berdoman mau lihat. Mau lihat tema di hamuna raja di pamurun nama tu takas upak kilalok kami tungi nama las rohana nami Maria Ria las rohana nami Maria Ria dohut tuduh nami majalo di haroromuna akar raja di pamurun nami didok kamu akarajane wang boru odi susadia nahu patu pahami dalam nami di martangiyang asanggia ditukuli pikiran nami saluhukna rajani hula-hula muna di namang ulauno nunga tutak kasakarajane wang boru hujalo kami ima nani ulani tanganmu ringgi sitio suara asa anggia matong dohonon nami di hamuna dapot na nilulua jupang na dijalahan dapot na pabagan na galoma mahamuna terlumubi at kahamuna pamurun nami molo adong akan na ditano parserahan asa buhay ko akari na mangihu utama siya no pasahatong muna tuhami akaraja ni hula-hula muna di dabana di pasatamu tuhami ima mual tiyo di dua kamu mual tiyo si paula ko sa luja di hami akka hula-hula muna akkaraja ng buru asa dapat matong di hamuna tiur dalat tu jae asa buhay to karina mangihut adile tuhat tong kapas-pasuna di hamuna di na mga luluy ngolungol di dabana akkaraja ng buru di pasahat tamu donungay tuhami tugon nami sada korba si jope bulu siti kotadu tugon nami di pasahat tamu na tuhami akka hula-hula muna sanggia matong gabe na di ulamu siyo man ang pinahamuna akaraja ng baru asa buhay pagkarin na mangihut lang tabbalas ni roha di ulaw ta dia bala kityo asa ni amang baru nang roha muna marsoba tuhami akaraja ni hula-hula muna hami betong nang Roma hami pasahat to pasu-pasu ni amat tadi bata jahuba tuhamuna akaraja di pamurun nami marhide ulos sabe-sabe tuhamuna akaraja di burnani akaraja di baru molo tu soni ben non dabui haroro nami saya manupa ma amat tadi bata saya digohi ma pasu-pasu sila bodi mahami akaraja ni yang burnami ope dia muna pande nami asa hita ni asudon saya bersepit olas disomma hupasata minungay ada nagok ima jabar buru jabar nagok tuhamuna kerja buru nami mo bere mo lo tung dia ben non nabu hubatu pahami saya las marohani badan las marang to dimuna majalo so di mata nami kerja buru jadi ope dia muna pande nami asa husabi-sabi hami upasatai pas mosinya batani bata jahu marhidi ulas sabi-sabi tura jani pamurun nami asa betleum ma hami nungay mula sal nami setuba alit ruh hami tanu dairi bandamang arang-arang dairi